Oborita je riba, kako tvrde gastropisci i stari istiolozi poput starog Dubrovčanina Petra Budmanija, ona riba koju gospoda jedu. Dakle, spada u najbolje vrste ribe. Među tim najboljim vrstama ribe, najbolje su ribe od kamena. A među ribama od kamena najbolja je škarpina, kraljica podvodnih ridi. Ime škarpina dolazi od starogrčkog naziva skorpaina, kojeg su preuzeli i stari Latini, a kasnije se kod naših susjeda Talijana počela nazivati skarpena. I upravo ta škarpina, koja čini osnovu najfinijih ribljih jela, ima svoja staništa ovdje u Kornatima i sigurno je neokrunjena kraljica ovog dijela Jadrana, pogotovo ovdje oko otočića Zminjaka. I upravo ovdje na Zminjaku, u restoranu obitelji Pleslić, nazočit ćemo danas pripremi škarpine uhvaćene ovdje u ovim vodama i to na pravi stari kurnatarski način, što će reći sa povrćem, maslinovim uljem i podlivenu bijelim vinom, a zatim pečenu u krušnoj peći. Antologijsko jelo koje doista govori o punovrijednim receptima bijele ribe. Evo sad smo ribu oprali u moru i sad ćemo prići pripremi ribe. Krompire, malo papra, soli. Ovu ćemo deblju ribu, malo ćemo je samo zarezati sa svake strane pomalo. Malo ćemo je osušiti, zatim ćemo je nasoliti malo više, popapriti. Zatim ćemo u padelu staviti maslinovo ulje, staviti ribu. Zatim ćemo ovi krompir dodati. Sad ćemo dodati malo još petrosimena, pa ćemo malo mrkvicu koju staviti, koju kapulu i još koju pomidoru. I sve ćemo to malo zaliti sa bijelim vinom. I onda ćemo je staviti u peć. Peći ćemo je oko 1 ure, s tim da ćemo koji put baciti pogled na ribu. I onda ćemo peć zatvoriti tako da se ne hladi. Ipak, osim što je kroz gastronomsku povijest najčešće bila namijenjena samo bogataškim blagovalnicama, škarpina je bila dostupna i skromnim stolovima, ali uvijek i u pravilu iznošena pred sladokusce koji su znali prepoznati jedinstveni okus njezina nezamjenjiva mesa. Tako je ponekad ispadalo da nije tržišna vrijednost škarpine uvjetovana njezinom kakvoćom bila onaj presudan čimbenik u prosudu, već naprotiv često je upravo sposobnost pravih gurmana da osjete svu draž ove kraljice podvodnih ridi, bez obzira na njihovo podrijetlo, bila presudna u donošenju stava o vrijednosti škarpine. No, bez obzira na cijenu, budući da je ona presudan faktor i u izboru svake druge kvalitetne ribe, škarpina među svima njima dominira upravo svojim specifičnim tvrdim mesom, ali i slatkastim okusom koji je bio na cijeni još od antike pa sve do danas. I to posebno na Mediteranu, sa izuzetkom sjevera i Britanije, pogotovo Britanije, jer je tamo nazivaju scorpio fish i smatraju je nižom kategorijom ribe. No, kada neko proba jedan recept, jedan složenac od škarpine, dakle, jedan izuzetak koji nisu samo gradele ili lešade ili brujeti, kako pripremaju ovdje u šibenskom restoranu Pelegrin, onda se doista ovo jelo koje ćemo pripremiti može usporediti i sa ljepotom ovog portala u koji se ulazi u ovaj restoran, a koji se pripisuje Juriju Dalmatincu. Evo, imamo ove 2 škarpine, spremit ćemo ih na jedan naš domaći način. Koristit ćemo lokalne namirnice iz ovoga kraja, napraviti file od škarpine. Imamo 4 filea škarpine, očišćeni, fini. Sad ćemo ih, znači, malo samo posoliti i popapriti. Ne puno, nego znači samo malo. Stavit ćemo malo maslinova ulja, začiniti sa maslinovim uljem. Ovo je, znači, tisto koje koristimo ujedno i za pripremu viške ili komičke pogače. Sad ćemo ga malo razvući. Sad ćemo ga prepoloviti popola. Evo ga, to je to. Za ovaj pesto koristit ćemo, znači, namirnice Dalmacije, znači panceta i suve smoke. Da bi opet to povezali, moramo staviti malo maslinovog ulja unutra. Stavit ćemo malo češnjaka. Evo, to je to. To je taj pesto. Na tisto namažemo malo pesta i naš začinjeni
file stavljamo na tisto i na naš pesto. I znači samo motamo. Naše pripremljene file stavljamo u peć, to jest konektomat, na temperaturu od 180 stupnjeva 25 minuta. Naši fileji od škrpine su gotovi. Sad ćemo ih isjeći na komade i pripremiti za posluživanje. Sad ćemo napraviti posteljicu od domaće friške rikule. Stavit ćemo malo samo maslinova ulja i ide naša škrpina. Znači, nakon što smo položili škrpinu na rikulu, idemo pripremiti umak od tartufa i sušenih pomidora. Za temelj ćemo staviti malo maslaca, malo sušenih pomidora, malo papra, malo soli. Dodat ćemo malo temeljca od škrpine. Za kraj dodajemo tartufatu. Naš preljev od tartufa i pomidorina je gotov. Škrpina Pellegrini je spremna za posluživanje. Naravno, postoje i jednostavniji načini pripreme škarpine od onog načina kojeg smo vidjeli ovdje u šibenskom Pellegrinu. A to su razne lešade. Pogotovo lešade od miješane ribe u kojima također dominira škarpina, uronjena samo u bijelo vino. Inače, takve lešade se kod nas zovu i brujeti na bijelo. I oni su doista preteča svih drugih brujeta. Međutim, kad bi sada usporedili ova dva jela, mogli bi reći da je ovaj, brujet koji će sada uslijediti zapravo potomak onih prvih receptura sa Sirakuze i Sicilije, dakle od Arhestrata preko Mitajka i Linheja. Oni će kasnije, naravno, u Rimskom carstvu biti nadopunjeni složenijim pripremama ribe, poput onog, opet kažem, škarpine iz Pellegrina, kakve na svoje stolove, kažu, iznosio čak i slavni Licinije Lukul, rimski bogatun i gulozan koji je svojim jelima opjevao Rim. Otuda se i svaki raskošniji banket u povijesti naziva i Lukulovom gozbom. A škarpina je doista dostojna takvog imena i takvih gozbi, budući da je svojim jedinstvenim okusom u stanju podjednako ponuditi dio vlastitog okusa, ali ga podijeliti sa raznim sastojcima, već prema načinu kako je pripremamo i nudimo. U slučaju ove stare lukulovske lešade, ona je prenijela dio svoje snage na povrće, kao što je u stanju nadahnuti nepca obla pornika u svakoj prilici, pripremljena na razne načine. Da pripremiti riblju lešadu u bijelome vinu danas nam treba, naravno, ove svježe ribe koje su nam danas dali i izašle iz mora. Dakle, počnemo sa maslinovim uljem. Na njega ćemo staviti luk i češan. Evo, luk se zazlatio, omekšao se i stvorio ovu fantastičnu emulziju. Sada možemo staviti krumpir. Naša vološanska lešada skalinada, za razliku od drugih lešada, se kuha samo u bijelome vinu. Sad su se krumpiri polako počeli pirjati i sad moramo složiti ribu. I ponove što je već naša tradicija u skalinadi, običaj, polijevamo bijelim vinom. Ovako. I sad je možemo pokriti da ponovo dobije vrijanje. Eto. Oborita riba i riba od kamena doista je dostojna takvog imena i takvih gozbi, budući da je svojim jedinstvenim okusom u stanju podjednako ponuditi dio vlastitog okusa ili ga podijeliti sa raznim sastojcima, već prema načinu kako je pripremamo i nudimo. U slučaju ove stare lukulovske lešade, ona je prenijela dio svoje snage na povrće, kao što je u stanju nadahnuti nepca gurmana u svakoj prilici, pripremljena na razne načine. Stoga je sada došlo vrijeme da se sa šibenskog područja prebacimo u Dubrovačko, točnije u grad Dubrovnik. Europsko, hrvatsko, dalmatinsko središte kulture, ali i gastronomije. I u njemu je, naravno, u toj njegovoj bogatoj gastronomiji škarpina zauzimala značajno mjesto. Stoga i ne čudi što se u Dubrovniku svake godine na Babinom kuku održava mediteranski sajam zdrave prehrane i ljekovitog bilja. Gastronomska, ali i znanstvena manifestacija u kojoj velika bijela riba igra važnu ulogu.
Međutim, kao i kod svakih profinjenih namirnica, nije vrijedna samo njihova gastronomska vrijednost, već i vrijednost njihove pripreme. Pa jedno tako jelo zrcali dubrovačku tradiciju na jelovnicima hotela Prezident. A to su riblji svici od škarpine s palentom. Danas ćemo raditi riblji savitak s palentom. To je jedno od starih dubrovačkih jela, autohtono i specifično je po tomu što se rabe motar koja je jedna morska biljka koja raste samo uz more. Motar ćemo prvo blanširati u kipućoj vodi. Uzet ćemo kapare. Sitno ćemo odsjeckati kapare i motar. U kipuću vodu uljevamo maslinovo ulje i sol. Palentu dodavamo i lagano miješamo. Ribu najprije posolimo, dodamo papar i limunov sok. Krpu smo smokrili hladnom vodom, na nju slažemo palentu. Palentu poravnamo po krpi. Na palentu izribamo sir iz ulja. Zatim na sir slažemo ribu. Zatim stavljamo motar i kapare na ribu. Na to stavljamo još jedan sloj ribe. Palentu motamo u roladu, lagano da se ne odvoji. I vežemo takvim konopom sa strane. Stavljamo je kuhati u riblji temeljac, da se kuha sat vremena. Nakon sat vremena kuhanja savitak vadimo iz temeljca i pustimo da se hladi 20 minuta. U svojoj glasovitoj knjizi o renesansnom Sredozemlju Ferdinand Brodel na nekoliko mjesta spominje Dubrovnik. Međutim, isto tako spominje i Split. Istina, u mletačkom kontekstu. Međutim, Brodel ne spominje i ne govori ništa o gastronomiji Dalmacije, posebno ne o gastronomiji Splita, koja je bogata tradicijom, ali i maštovitom suvremenošću. Stoga je možda i najbolje da našu priču o škarpini također uputimo u jedan pravi lokal. I to poznati kultni restoran Nostromo Zlatka Marinovića, prošle godine srebrnog kuhara Mediterana, a ove godine, 2007. zlatnog interkontinentalnog kupa u Napolju. Evo ga, imamo 2 lipe škrpine, naše jadranske, znači prva stvar. Jednu ćemo spremiti tako da ćemo je peći u komadu, što je malo složenije, zbog njezinoga čvrstoga mesa i zbog oblika. Znači, jako vretena, dole jako uska, gore jako široka i morat ćemo je na roštilj staviti tako da ćemo ispod nje staviti ispod repa ćemo staviti jedan komad kumpira, jel? Ili komad kruha ili bilo čega i tako ćemo je peći. Danas je u ugostiteljstvu primjenjenija ovako, znači raširena, raspolovljena, stavljena jako brže, puno je lakše radi, znači može svako raditi, tamo će tako reći, ne treba neka velika struka. Evo ga, možemo ovo staviti, ovo je posoljeno, popapreno, stavit ćemo sve. Evo ga, nju ćemo staviti ovdje, s tim da ćemo odmah ispod repa ubaciti nešto, tako da ona bude u položaju. Ovo bi mogli malo poslije, ali evo, zbog ove situacije mi ćemo to staviti ovako. Evo, to je već gotovo. Sad ćemo uz ovu našu prijateljicu stavit ćemo malo blitve. Uz to ćemo položiti jedan komadić krumpira, čisto ovako zbog, jer već to imamo. I sad ćemo to sve ovako lipo zaliti uljem, komotno. Napravit ćemo ovu salatu što smo rekli, znači od motara i krumpira. Evo, poslužit ćemo se jednom čikerom za kavu, tako da ne mislite da mi kuvari radimo sve sa kalupima. Evo, to je to. Eto, na samom kraju naše priče, danas ćemo napraviti jednu škarpinu pečenu u pečnici, koja u sebi, u svojoj pripremi zapravo objedinjuje sve različite utjecaje. Dakle, potrebno je prvo u tepsiju rasporediti maslac, potom po njemu preliti maslinovog ulja, stavljamo listove kelja i raštike, slijedi red tikvica, pa potom red krumpira, zatim sa paprom, malo soli. Ovo jelo inače asocira
na ona talijanska jela koja se nazivaju Mare Monti, a uz more, uz ovo jelo vezana je jedna mala bajka. Dakle, dok polažemo Škarpinu, kraljicu podmorja, na njenu posteljicu i uokvirujemo sa njenim friškim lubinima, prije nego što je stavimo peći u pečnicu, možda je dobro ispričati da je jednom davno po toj bajci živjela jedna kraljevna koja se silno zaljubila jednog mladog princa i kada je došlo vrijeme za vjenčanje, vjenčanje je krenulo, služena se različita jela, pa tako jela i od riba. Međutim, po onoj uvriježenoj već potki u bajkama, zaboravili su pozvati vilu mora i tkanja, koja je živjela zapravo na morskom dnu i tkala je najfinije tkanja od morske trave. Odjedanput je kroz prozor došao jedan veliki val koji je strgnuo, dakle, to fino tkanje sa princeze. I ona je ostala zapravo samo zarobljena u mreži od zlatnih niti i crvenih koralja i rubina koje su činili zapravo taj gornji dio njene haljine. Evo dok stavimo samo sad ribu. Kad je val prodro unutra u dvoranu, dakle, nije samo odnio sve halje sa gostiju, već kad se povukao, princeza je bila obučena u riblje krljušti. To crvene krljušti. Doista je izgledala kao prava kraljica. Crvene kose u crvenim krljuštima, sa nazubljenim okovratnikom od ribljih kostiju. Dok se naša riba peče u pečnici, možemo priču na čas prekinuti i skuhati ove režnjeve češnjaka u gotovo litri mlijeka. Ali što se tada dogodilo? Svi su dakle bili ponovo odjeveni, to je još raskošnija i ljepša ruha, ali u dvorani više nije bilo princa. More, neumoljivo more i neumoljiva vila odnijeli su princa u podmorje. Kraj ćemo ostaviti za sami kraj. Evo, dakle, sada je već mlijeko sa češnjakom provrilo. Dakle, sada ćemo ga usitniti u mlijeku. I ovako, češnjakovo mlijeko zapravo je osnova ovog bešamela za ovakvu ribu. Prije nego što ulijemo češnjakovo mlijeko, važno je sada maslac dobro rastopiti. I u taj bešamel ćemo dati isto malo maslinovog ulja, brašno, koje bešamelu daje njegovu gustinu. Tu se onda vidi taj spoj, naravno, dalmatinske kuhinje sa talijanskim utjecajima, kuhinje Dalmatinske Zagore i Istre, dakle kroz kupus i kroz ovo, i bešamel kao jedan francuski dodatak i opet dodatak središnje Italije, parmezan. I unutra ulit mlijeko od češnjaka. Naš bešamel je zapravo gotov. Riba je spremna da se podlije sa dakle tim bešamelom o kojem smo toliko govorili. Bešamel ćemo rasporediti ovdje po povrću. A ima li prave gratinirane ribe bez pravoga sira? U ovom slučaju to nije parmezan, nego paški sir. I malo svježeg bosiljka, a budući da sada sezona maslina, onda ćemo staviti i domaće masline iz pečnice. Naime, dok stavljamo Škarpinu i princa natrag u pečnicu, moramo reći da je uvijek do kraja svog života ona nesretna princeza, odjevena zapravo u krljušti od Škarpine, provodila dane i sate uz morsku obalu, očekujući da iz njih izroni njen princ. Princ se naravno nije vratio i ona je ostala usamljena, vezana isključivo u svoju zemlju, ali isto tako o legende o podmorju.